ko ibihe ntabwo byari bimeze neza i Marseille. Match rero iba kuri uyu wa mbere niho yashyizwe ku isaha y'isa 2 z'ijoro, byatumye benshi mu nshuti ze nabo batabasha kuboneka. Barimwe muri bo bari na nomine kuri ibi bihembo. Igitego cy'umunyamaroc hakiri kare cyane mu minota 10 ya mbere y'umukino nicyo cyabaye ikinyuranyo. Sidik i Marseille byibuze nabo bongeye kumwenyura n'ubu baracyabyina. Ibirori byakomeje ari i Marseille kuri Stade Vélodrome mu mujyi wose, la commandere ku kibuga cy'imyitozo. Birumvikana ko ni intsinzi yari kumbuwe cyane muri kariya gace. Imyaka 14 nyuma Marseille itabashaga gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ku kibuga Vélodrome. Birumvikana ko yaraciye igihe kinini cyane kuri ino ekipe. Igitego kimwe ku busa cyabonetse. Marseille mu by'ukuri igihagararaho kiryamaho ntabwo byari byoroshye kuri ekipe ya Paris Saint-Germain, ariko abasore ba Deserbi birangira mu by'ukuri bakoze icyo basabwaga batsinze no mukino. Nawe waje gutangaza ko magambo yabwiye Longoria yaza muri Marseille nukuza gutsinda no gukuraho ubwami bwa Paris Saint-Germain. Byari ibyishimo, byari umukino ukomeye. Birumvikana intsinzi yari kumbuwe. Imyaka 14 ni nyinshi udabasha gutsinda uyu witwa ko ari umukeba wawe muri championnat. Kuri Marseille navuga ko aba basore ba Deserbi n'intsinzi bagezeho imerite. Ejo bundi Pablo Longoria ndetse n'umujyanama we Seki encore harya Benatia Mehdi Benatia Mehdi Benatia afite inkomoko muri Maroc. Yego no munyamaroc. Bakoze icyo bita renfort, yani ko nazita kubera ko renfort za mbere zabaye inyuma mu bwugarizi, aho baguze abakinnyi batatu harimo na champion du monde Benjamin Pavard ndetse na Naïf Fagert, ukongeraho n'uyu munyargentine bakuye muri Lens umugoshe azina neza. Omwe iyo defense hari icyo yabyaye, hari ikintu rimwe irabafasha. Kongeraho Ruri umuzamu usanzwe witwara neza. Ngiye mbona aricyo cyabaye ikintu cyiza kuri Olympique de Marseille. Nibyo koko PSG yari ifite upungufu kuba idafite Ballon d'Or Ousmane Dembélé, ndetse ikaba irabura na Désiré Doué utaruhari. Turabizi neza ko ikintu kinini bafashe imbere na Joao Neves utaruhari. Franchement ubona ko Marseille omwe ubwugarizi bwayo iri quelque chose, ari kintu bakora. Baracyafite nyine intambara yo kugira ngo batengeneze ibitego byinshi, ariko l'essentiel babikoze ngira ngo ni morale ikomeye cyane kuri Olympique de Marseille. Ariko urabona ko kwa ujumba ari ikintu kiyongereye kuko ugiye kureba nk'uyu munyarigeri ukina imbere yakiyongera kuri Aubameyang. Urabona ko omwe hari renfort zabonetse kuri Olympique de Marseille kabisa. Marseille wenda ino sezo yatanga akazi kazana competition mu gihugu cy'u Bufaransa. Birashoboka Castar urebye uko itangiye Deserbi abahungu be ku buryo wenda batuma competition igaruka muri ligue, kuko bimaze iminsi ubona ko ni Paris Saint-Germain yonyine. Ubwo niba bizashoka mu Bufaransa no kuri Police FC bizashoboka i Nyarugenge. Kowe naho ugeze aracyarimo akazi, aracyarimo ikinyuranye. Ikintu ngiye gikomeye mbonye Marseille yakoze, ariko muntu niba byibuze no mu byishima nameze neza, nta nubwo wajyana nawe utashyize amaboko rukuru canege. Ariko mupikino byo n'urucanege mukomeye cyane, nta kudohoka. Tujye duha agaciro gutwara igikombe cya champion. Marseille Police uregeranya koko na Marseille Police aragira ikitwara. Tujye duha agaciro gutwara igikombe cya champion mu gihugu. Niryo rushanwa ku giti cyanjye, ni rushanwa rikomeye cyane. Ni marato n'amezi 8 yo guhozaho. Ntago ari by'abantu bring bahinduka uyu munsi. Nta induru ntacyo yagufasha, hariye n'ubushobozi bwawe no guhozaho. Marseille baciye intege kabisa. Icyo jadavuga nshobora kumwumvaho, gutwara igikombe cya champion bisaba guhozaho, bisaba no kuba serious. Marseille mu myaka 15 ishize nibwo iheruka igikombe cya champion 2010 ku bwa Didier Deschamps. Nyuma ya Didier Deschamps wayitoje saison ebyiri n'eshatu zakurikiye, nta wundi mutoza wari warabashije kwambuka saison uretse Didier Deschamps nkuko Deserbi abikoze. Haciyemo Eric Gerrit imbere ya Didier Deschamps, haje ba Eli Bob, haje ba Nigo, haje ba abatoza benshi bakoraga saison imwe. Ariko uyu munsi turabona Olympique de Marseille umutoza Deserbi akoze saison yambutse indi. Ni ikintu gishya kuri we.
no kuri ino ekipe mu myaka 15. Ako kavuyo k'abatoza, ako kavuyo k'abakinnyi nubwo bikigoye kuko nk'uyu Pablo Longoria amaze imyaka 5 ariko amaze kugura abakinnyi 64. Ni benshi abakinnyi bose hamwe n'abagiye n'abakinnyi 145. Umu agent Pablo Longoria numva connection afite n'abaja nyuma aba directeur sportif muri Marseille abana president wa Marseille. Ariko se hahindutse iki nuko muri iyo myaka 4 ejo bundi yibwije ukuri asanga rimwe na rimwe ibi binatabishobora wenyine niko kwintroduce uyu mwanya wa Benatia directeur wa sport. Benatia nk'uwancier joueur nk'umukinnyi waza ari umukinnyi Benatia winjiye nka conseil wa conseiller. Lucas niwe wubatse ino equipe niwe uguza abaki kugira kuva kuri Deserbi niwe agiye kureba Deserbi mu gihugu cy'Ubutaliyani amubwira no projet ya Olympique de Marseille. Niko kuntu Campos nawe Luis Enrique yatangaje ko yamusanze mu rugo rwe cyane aje kumbwira ibya nigiyarire guhozaho gutwara igikombe equipe nka Paris Saint-Germain ifite ubushobozi nkuko na Deserbi yabivuze ati ni equipe y'ubushobozi ni equipe y'ubutegetsi ntago ari ikintu cyo kubyuka uyu munsi ngo gikore. Marseille kubihozaho nuko bari equipe mu byukuri izaba serious ivayo bako kavuyo ibe equipe iri stable ubone gukurikira equipe ya Paris Saint-Germain. Ibyo Jarika ndavuga nabyo ndabyo kubwira okay ni context zitandukanye burya polisi ya hano ni urwego rw'igihugu ubona ko rufite izindi nshingano ariko Marseille nga turayibusa ku ikipe yari ifite ibikombe byinshi iza kugira ibyago ijya muri deuxième division ariko kuva yava muri deuxième division ikazamuka première division Marseille hariya au début ya saison c'est toujours volcanique birabiturika neje ubundi wabonaga ibyaturika kuri Adrien Rabiot ibyabo ni moto ikindi Marseille kubera ko n'ubushobozi bwagiye buba bukeya na wa mukinyi ufite tara nini cyane ni ngombwa ntima ikipe aramutwara kuba bashobora gutwara igikombe Paris Saint-Germain uko ndi kubyumva ni ibintu bigoye ni ibintu biremereye kuko nabandi bahora burjura ubona ko hari intambwe nini babatanze ariko omwe Jado icyo twifuza kuri Olympique de Marseille est-ce qu'il y a moyen yo kurwana kuri icyo gikombe kuri nimero ya 2 kuko kugira ngo ubu wa mbere ugomba tujuru kwegera wa 2 buri mwanya ugomba ugamanya icyo kinyuranyo uko rero turabona ibimenyetso nyine bigabanya ikinyuranyo cyabo kuri Marseille nzi byoroshye cyane ko Deserbi yaba kuwe mu kazi muri Fazare yego kurenza ko byoroshye gutwara igikombe Paris. C'est ça être volcanique buri munsi. Nino se zitangira yaragiye reka. Yaragiye koko Longoria ngo ntago yamwerekaga projet ubushatse ko bubaka equipe ikomeye. Yaragiye uribuka na scandale y'umwaka ushize ashwa n'abakinyi muri vestiaire. Nawe yaragiye. Ibibazo bya Adrien Rabiot. Ibibazo bya Adrien Rabiot. Ni equipe ba ku gitutu iba hariya ishaka kumva yuko ikiri yindi yo mu myaka za 80 na 90 ariko igihe cyaragiye mu boss wabo rega ko turabizi Furusi muri Misiri akora abakatari kuza muri Paris Saint-Germain kintu kinini bahinduye ese kuri Amunyamerika Luka ari tayari kugenda kurwana ku nambara y'abakinyi n'abakatari oya biragoye oya nibyo Deserbi yavuze ati nemerere Longoria ko nzaza gutsinda Paris Saint-Germain ikipe ifite amafaranga n'ubutegetsi cyangwa n'ububasha ariko Paris Saint-Germain iracyari ikipe yo gutsinda iracyari ikipe ikomeye bigendanye na budget ibyikoresha qualité nubwo Marseille yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain igiye kubatera n'intambwe mu gukurura abakinyi ubwo itangiye kugira ama Ballon d'Or irakurura benshi atuka anterme ya recrutement pese cyari kifuzwaga cyangwa ni kubona intsinzi kame imyaka 14 Lucas umuntu azaga gutsinda buri munsi Velodrome. Paris Saint-Germain yajya gitsindirwa i Paris na Marseille ariko mu rugo barukaga kuha batsindira 2011 numva ko yaraciye mu gihe kinini cyane ku ikipe ya Olympique de Marseille. Byari byishimo rero hariya iwabo i Marseille kubona byibuze bongera gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wa gatanu gusa wa Ligue nta kipe itaratsindwa wenda uyu mwaka dore ko barasa nk'abari rasazien ya saison passée umwaka ushize bari jose reka turebe igihe bazakangukira aba bahungu ba Luis Enrique nawe baramushinja wowe match irapfuye ku cyumweru uyisufata indege abakinyi basubije Paris bari basi ko umukino uzaba nyuma ntago batikeza ko umukino uzagarutse ku wa mbere ku gicamunsi ati nawe kameme nawe harakuntu wivange n'umunaniro hago bari basi ko umukino wenda bari gutegereza bakamenya igihe match izabera ariko baje gugipari bageze Paris babategeka ko bagomba gusubira i Marseille kujya gukinirayo n'umukino rero wabaga ku mugoroba kugira ngo tuvire hamwe ku marezilita y'imikino yabaye ku wa mbere
muri za shampiyona 5 zikomeye tugarukaho mu gihugu cy'Ubutaliyani nabo bakinaga ekipe ya Napoli ikaba rero yitwaye neza itsinda ikipe yitwa Pisa ibitego 3-2 bagowe cyane abahungu ba Antonio Conte kuko ikipe batsindaga ikishyura ariko nyuma baza kuyitsinda ivuye mu cyiciro cya kabiri. Ikipe rero ya Napoli ibasha kubona amanota 3 mu mikino imaze gukinwa igera kuri 4. Abahungu ba Napoli bakaba bataratakaza inota na rimwe bafite amanota 12 kuri 12. Ahangaha rero ni muri Serie A yo mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba uko nguko rero byaraye bigenze ku mugoroba. Abadukurikira mu kina muciye kuri Gorilla Games